sipai du lo le democracy ngia ta nor huai hot run pui tho ni na Milk Tea Alliance movement le Spring Revolution chu voin khan Myanmar mun sang sanga kalpui le nia buaina achuak na sain mun sang sanga thisen aluang na sa hlea mipuin tlom an latum lo hle bok Myanmar in khoilam nge an on don ti chu hriat thei alani lo voina nor huai hotu te chu sipain khau tak main an chang le ta silai an met puak na sa hle mi pui pun khom na lian ber renguna chuan mi pui le sipai te anin nor hle mi pui pun khom tir tukin zinga sipai te chuan silai an met puak nga la mi pakhatin anun na achan ngal heti chung hian mi pui te chuan pun khom an thul pha chuang lova an pun khom na ngai lam pan lein sipai te nen anin ma chon zui ta sipai te hian awan vor zong in silai an me pu ba ka mi tui tlak na hlo te an kap chuaka stun grenade te an mangtel bok silai le ral thuam nei velo mi pui te chu ral pui phiar takin an phiara afir fiak zong in an che ti la adik ber ome mi pui te hian silai muka chualaka in phen na turin phosiam chop ti borvel te an tho chua puya a theyang angin nor an huai hota sipai hian nor huai hotu te dang chat tur hian rengun mai ba ka khopui sang sanga kong pui an khar nuala nor huai hotu zinga man po an thahnem hle mi pui pung khom an no dar tren kha chu in hum him na zongin mola te an tlan luta mol hi sipai te chuan hualin lu chua dan andapa mundanga sipai roi misual hriam hreine na che tum man tok te pung khom te lir theine na be tum police mi le sa te anoma heng te hi mi pui lam chuan an manani hetiang kara hian mi pui hian kongzo an thul chuang haulo sulele leidan ti borvela mi pui an pung khom na sa a sipai le police te hian not dar thin ma se an pung khom le a chutiang reng chuan February ni somni pariat pathian nia hian anin norane Mandalaya po boruak asosang viau nor huai hotu te chu tharum nen nataka me mi tum ania sipai silai muton fu wangin mi pakhat tathi an ka fu hi bike khal tu nin sniper silai manga ka ani rinania a helmet chana alua ka fu nin damdoyin panpuyani nuwa athiane sipai te chet natna ber chu daweya ania mi pui pung khom te chu bitum bik nei lovin silain an phu chiam mai ani ome mi pathum chu sipai te kutwar hian chohmalama an thi ba ka hliam na tak tuar anom nok boka lasule mei ka te an chena hle bok voin February ni somni pariat hi February ni khata sarkar pai thak le mi puin democracy an ngiat na kalzela thi tamber le sipai te chet nat ber trum alania chonudar thum le chan vethleng khan mi som pasari an thi to niin thudon na chuan atar langa renguna mi pali an thia daweya mi panga an thi to boka heng te hi nuna chan tamzual na anni hliam na tak tak an tamawang hian thizat hi an pun chho rin ani bok mi puite aw hla pakhat chu UN enroll turin thisen engzat nge chuangaya mi engzat nge an thiangai ti hinia social media kaltlanga he zona zo tu zinga pakhat chu voin pathian nia khan ka hlum ani ta nge human rights lam vil tu te chuan sipain tharum an mang tawak wak mai chu thil thalo tak ani thu an soya sipai te chetna rong tak tak puanzar hi ramdang enroll tura ma anlak na chi khat ani bokome international law chuan hlau om awmin sipai le police te chuan tharum an mang theyang ti dan awma mi puite hian silai chelekin dan keng ko tu te hi be nita se chu thiam chan thei dan dan te po sipai lam hian an la nei mai theye mase tharum telwa nor an huai hotna heti takana a an chan let dan hi mi hring dikna chanvo ra be na ania international law mangpoin
thiam chan ngai na aom lawane sipai te che dana tang hian mi pui te chu nor huai hot ngam lovin ahma a anlo ti to thin danangin hlau na tu antum hle tilanga anche dana hian mi pui no dar satlia antum lova anman theite andim laudan le tharum thona le ral thuam tel lo kongzo heti taka andim laudan atangin inpung khom zel ngam ani chuan hei hi in chan turani e tian ko mu na ne kan tarlan tongin sipai te hian thunei na chel turin ral thuam chu an machuan ber ania chumi mang chuan launa chu mi pui te a tua ti luina in ro relan tum tilang chiang hle tun din huna chuan mi pui te hian in tharum kan hlau lova kan tlom lowang ti ril ru an puwa chu chu an ral thuam nei that ber pakhat tania pui an mamo hle sipai te hi hei aya rong zok hian an la che theizia chu hun kal to tangin a chianga chu wangin mi pui tuarna a thlengna satul tul mai thei kumsang khajakwa somkwa pariata khan hankir le taila sipai do tu anti hlum hnem zia kha chu thu ran ni se political activist le su chi thlop tu to phot chu an man ngau maya tanina an khung mol top satlia lo a hreom theyang berin an tan tir hlomane hetianga an chet na mang hian mi pui te a launa an tua sipai chu an duemo du lowemo dongam lovin an thluak an suk sakane political activist chung te nei phei chu an him lo zual an chung kwa politics a in nam noi an oma wang ringotin chung kwa a an man tak kum sari chuang tanina an khung te anoma hetiang hian an ram an kai hruaya mi pui te chuan sipai hlauna an than len pui ta thang thar an boina hre phalo te ro chuan hei hi nun dan ture motiin hlauna chang an hrelo ta zo ko me kumsang ni le som panga democracy a threnazar an neya democracy pum hlum an be seilain hetiang hi a thleng le ta sipai te hian kan hlau om theizia chu hril tharin ngai ani chu tin tuna nun ron na chu an kalpui le ta chia an man ruwa chu tharum aneya hlauna siam turin thisen an chua angaya February ni somni pariata nasatakin chu kan hutane sipai te hian thunei na anchel zui zel ani chuan in thlan buat sai an lo tiam to chu thleng lo tura angai theyome anti hlo tling ta ani poin dikle thiang hlim taka an kalpui chu arinom lo hle tuna anchet na wang hian sipai du lo na lian tak chu mi puya ain tu le dona in thlan an buat sai ni chuan achan chezo ka an tang ngei don ti chianga an chak ngei na tur ani lo chuan an tan in thlan buat sai na ngam chi ani lowane hei wang hian tharum ne na ro rel tlang chu tun din huna an tan thil thaber ni na lang mipuin sarkar na le thu nei na an nei tak tak don chuan sipai te hi an thu hnuaya an da angai dona Myanmar ram ronzik chua da na tangin chu choble chila ti hlotlin thei ani don lova kum tam tak an nga ngai don ni na lang tun buena hian sipai chakna manga ramdang anin rolani lo chuan tatma do te thu nei na le thil ti theina hi ala omzel dona chumi thria tak tak tur chuan politics lama in siam thatna an nei ve angai don ni in mithiam te chuan an soya NLD chau hi lian theiani lo democracy party lian le hruai tulok dang an mamo bela tuna chuan NLD an nam thluk chuan democracy an tluk pui tel tinania democracy lam hoya an kal le theiani chuan heti lam hoi zonga in siam rem hi angai don ninan soyene heti lai hian sipai sarkar chuan tukin khan UN General Assembly ya sipai do tura khovel ngen tu le anchet na formal photu an ambassador komo tun chu an na tangin an bana an ram phatsan tu apuin ambassador na chu anilo zongin a mang tin an ban chan an soifia
masa ambassador hian bana tum lo thu le mi pui lam thlopa thei top chua chun zom atum thu asoi thung United Nations chuan Myanmar sipai sarkar hi ala pompui lova sipain ambassador an ban hi ala pompui du lovin ambassador in thak dang lamna thu engma ala chualova sipain ban ma se Myanmar ambassador chu ala nizui tari zel sipai sarkar hi pompui lo turin ambassador le Myanmar a UN special envoy te chuan ram sang sang an kar khania enge an thlendon tiaro chu hriatani lo Canada chuan voin khan mi puilaman thlop thu an puanga ram sang sang zinga sipai sarkar hi pomdu lo tok anom nual don ninalang a omze neighbor ture ro chu Asia ramte ania Asia ram sang sang te hian khoilam nge an thluk jok don ti chu ala hria thailo sipain ramdang nena in kung kaina ngai tua mi lova mi hring dikna chanvo an rambette an mi puite laka in do an puan threlo dana hian huai chan riau an nei nina langtlat boka a phena tuin nge pui ti chu khovelin aring thiam to hun han kal le hlek sela chiang zokin ala lang chuak nge yin arinom